Sige hula, tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisig na! Oh, wow! Oh, di ba, wow! Happy, happy! Oh, di ba? Oh, Ginoo ko. Magul-anon na siya. Magul-anon. Kay gamay lang ang sini. Joke lang. Hello! Happy morning! Madyong buntag, kalatong tanan, ingat-ingat lang. Maupay na aga, buenas dias. Assalamualaikum kanyukatan. Siyempre, mabuhay and God bless. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow, it's Thursday morning. We are thirsty. Thursday of love, Thursday of money, Thursday of everything. Wala, joke lang. Basta happy lang, John. Basta 100% happy lang ito karong adlaw. O dawa, puwerte. O siyempre, good morning. Maadjong buntag to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Wow! Pagkanindot yun, paminahon. Pagkanindot, paminahon. Di ba na? Oh. Hala. Mana, ay musika, hello, good morning, Jopel Pacania. Hello, good morning. Okay, kayo sa pag-ibot. Hello, and syempre, good morning, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, o Mindanao. Wow! Oh, syempre, o diba? 5 days na lang. PASKO na. Pasko na. Diba? Wow. Malipad yun ang tanan. Kaya happy to the Pasko. Hinaat pantangan na kitang tanan sa mayong panglawas, himsog, busog. O syempre, o diba? Ang mag-uol mo ka na po. Ayaw mo kagool kung walay budget ang PhilHealth. O, di ba? O, balin mo sa St. Peter, ka mga matay, mga putang tanan, dito lang ay piling. Easy. O, siyempre, good morning, Connie Doblado, good morning, Les. O, sa tanan diya, God bless you all. Ang grasya, maana kalimo, sir. O maana asad kanimo, Jopel Pacania. O ang kahayag, ang kalipay, kasadya, hudyaka. O ang maayong lawas, anaa kalatong tanang naminaw karon sa Marino News FM. Sa gitik-gitik, masiaw ni Lando Bisaya. Wow, ano sa po. Wow, si Daniel Peña. Hello, Sir Alex Estabilio. Hello, sir. Oh, my idol. O, diba? O, si Ma'am Chloe. Unta na ako sila karon. Happy morning, siguro. Siyempre, good morning, mga buntag sa itong mga soaking. Mga lolog, mga lola, mga driver, mga tricycle drivers, kulig kabal-habal, sikat-sikat. Wow, happy morning sa mga taxi drivers. Atong mga soke, atong mga soke, tipanilig diya, o member sa AKAP, member sa TUDA, member sa TUPAD, og ilabi na, kantong mga TOP sa lisensya na dakpan sa checkpoint. Good morning. Og siyempre, si Edmond Delgado Bihand. Taka lang ka, Di daw ko kabalong mulabang. Siyempre. Di ko mulabang. Pedestrian to. Ako tong linya. Di paso-paso. Ramparang tao eh. Ninggana lang ka. Salay ka si Edmond Delgado. Bihanak. Sakay ka sa imong service. Ninggana lang ka. Makabalo sa kunimo. Makasakay ka ko sa kong bisikleta. Kita ka ligsan ka na ako sa kong bisikleta. Ay, kiling. Hello,
morning atong mga sokino sa 98 ka barangays diri sa Zamboanga City. Oh, wow, Ginoo ko, mabuhay. Basta atong malate na mi og live sa akong kwan ha, kay medyo ana-ana lang silang kinabuhi. It is better late than pregnant. Oh, manay na anin pa ang damo. Kung may ebak naman ito. May magsabi sa Dalawang beses na yan! Wow! Inspired kay siya, kay early in the morning. Uy, sana all! Hello, si Vika Lamba. O si wow. Asa ni si Daniel Peña. Oh, wow. Happy morning lang, Diyos. Correct, happy lang. Oh, correct. Ingat-ingat na doon, ingat-ingat lang doon. Oh, si Daniel Peña, Alexander Sabiluwam, Ma'am Chloe. Good morning, Merry Christmas advance. So, siyempre, same to you, Ma'am Dr. Chloe Maturan. Di ba? Happy lang, Jod. O si Vic Calamba, Cyrus, Mark Rivera. Hello! Merry Christmas, Nando. God bless. O, di kaya, same to you. O, siyempre, good morning atong mga soke diyan sa Kabatangan. Ang atong mga vulcanizing shop mo. O, kanawaw. O, siyempre, sa atong mga soke, mga sari-sari store. O, ala, ingat-ingat lang. Gabi na sa mga salon, mga barbershop, o, diba, o? O, siyempre, o, diyan sa may Divisoria, o, diyan sa may Santa Catalina, sa Lotre, wow, happy morning ka na itong kanina ka, o, diba? Yes! Hello, good morning. Diba? O, si Loe J. Paustino. Hello, good morning! Good morning, Mr. Regas ito'y. Wala pa malate, ano? Mr. Regas ito'y, good morning atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Wow, good morning. Siyempre, ang iyang assistant si Mr. Rovani Cago. Happy morning. Si Abs Achula. Good morning ka natong tanan. Hello, good morning. Good morning, manager. Naligo rin si manager. Di ba na siya? Di ba? Hi, si Ayan Alius Bernardo. Happy morning. Si Alan Lutz. Wow. Happy morning. Si Warren Tan. Nasa Canada. Wow, lanog kayo diring zoning. Mahal kayo sa tugbungan. Pabundak naman dyan. Hello. Masagin po. Ni Mr. and Mrs. Edmond Delgado. Beyond. Yan sa may tugbungan. Albert Lampas. Wow, happy morning. Happy morning, my love. I miss you na. Mura sugway, gimingaw na ko sa kuan. Tugbungan. Albert, I miss you, love. At siyempre, good morning, mayong buntag. Mr. Roderick De Treo, good morning, sir. Ang among OIC College President. Wow, good morning lang. Ang serve among Vice President for Student Affairs and Services. Ang siyempre, dahil sa XYZ Food Hub. Good morning, dahil sa Purok Dos. Dahil sa may sambod, may mga panga sa tuna, kinilaw, lami, mag-open na sila alas 10 sa buntag, kundi alas 10 sa gabi. So 10 a.m. up to 10 in the evening. Wow, English. Diba? Wow, yun siyo. Shout out, Kuya Nonoy Natividad and Wendy Banwa. Wow, happy morning, ingon si Edmond Delgado Bihan. Diba? Live na live ko sa akong Lando Barcode o Lando Bisaya. Akong giduha. Kula pa ganina, napakoy Lando Barcode, Barcode. Itulo na ko ka-live kaysa dyan ni magkuhan balagang kanong pinag-iling. Ang tol. Bantay mo ron, igara mo ha.
So ang akong i-remain nga friends ako sa akong FB si Edmond lang, si Alan Dot, si anon. What? The rest i-unfriend ta mo. Wala job mo'y kooperasyon, teamwork og unity. Grabe yung gali mo ba? Wala Pamangkot job mo'y na sa imo. respeto sa akong Facebook. Kanawa? I have 5,000 friends. Ginuho ko. Si Edmond Lampas lang, si Alan Dot, si Sir Alex Abellion. Sorry nga. Hey, taka malaman ka, uy, taka ni sir, nakisa di akong uban nga guwapo. Wala. What? Eh, ako na kayang isa, di ba? Stick to one na ba ako sa imong kuya ni Albert? Sakit akong chicken. Oh, Feeling good. Baan? Oh, excuse me, han. Oh, nabida ko'y kuyog. Nako'y kuyog gabi. Oh. What? Oh, akong anino, ingara po ka Edmond. Pagklaro ka. Pagklaro, ha? Ang tanong kay Wakay mo yan! Very much! Pagtanawam ka, wala ko'y uyab, testingi. Hello, good morning, may buntag. Siyempre, ang pinaka-best, ang pinaka-manggihatagon nga tao sa ibang kalibutan. Happy morning! Yes, sa Skybox Coffee, Mami Arjen Pajardo. Ano ba? Lamedyo kayo. Murag, sige naman tag-storya ani, wa may niabot, oy, wa mo drawing naman gyapon. Unsa man ni magpadayon tani Mami Arjen? Ang matcha gikan sa Skybox Coffee. Hinaot pa unta nga makonsensya ka karong adlaw, bisag karon lang. Very much! Ito ba na, sa Skybox Coffee ala sa Upper Dulian. Na si Mami Arjen Parda, o siyempre sa Manas Batchoy, Auntie Chan, Daibol Pahado, good morning, may buntag, o si BJGMP, happy morning, kanatong tanan nga tingat lang, o pagkaroon. O siyempre, good morning, mayong buntag, o diya sa migas ng mga suki, wow, kay diya sa Ilong de Zapatos, wow, kaya sa Menyusa, yung mga boys, happy morning, kanatong tanan lang. Hello, Chrissy, diya sa Waray-Waray, akong friend. Unsay dalon mo? Dala ko diya sa Sky Maxer. Dili oy, pwede robust lang, robust. May muda, sakay-sakay lang mo sa inyong kuan. Uy, Inyong sana service all! pula, bantay lang jud mo, di ba Pagka makitangin ako na o sa toy plate number atom kitang Rose Parking iya ako diyang hiusa ng ligid. Oy, joke lang. Ay, gagana po na si joke lang dong love na ko ni love na ko ni sila kay taga ko ano ba ni, di ba Taga Olotanga. Oy, Hoy, Ipon. Maabot na rin sa Olotanga, di ba? Correct, di ba? Og siyempre, good morning, mayong buntag. Si Sir Mario JM and Gina Dalagala sa Milagrosa Subdivision. That's Sambuog. Happy morning. Di ba? Og si Rosendo Ramiliano. Happy morning. Og siyempre, good morning, Mamili sa Lapinya. Auntie Annabel Pipanco and Uncle Edwin Pipanco and mga Pipanco family. Happy morning, kanatong tanan. Og siyempre, mayong buntag. Mayong buntag dyan sa Prince Lechon Fast Food. Happy morning! Si Ate Faith, si Fatima, si Eileen. Wow! Si Henry, si Renry, si Marvin, o si Master Chopper. Wow! Happy morning, si Ronel. Happy morning! Sir Lando, pa-shout out! Ingon si Rosendo Ramiliano. Happy morning, kanatong tanan. Punitin ang gado lang!
Huwag labi na ang akong mga igsoon diya sa Sogod, Southern Leyte. Happy morning in advance and Merry Christmas ka na itong tanan. Oh, yes. To all of you, Advance, Merry Christmas. O yun nga, mag-uwi, patay ha. Mag-ingat-ingat o tagaron. Kaya daga na ba mga... O daga mga scam ro na. O di ba? O mga fake shipping. Ano, bantay-bantay dyan dapat naman tayo ha. O mga fake shipping, mga delivery, mga fake online. Mga charity solicitations. Bantay-bantay lang dyan mo, di ba? Oo. Kanang mga bugos, pre-trial on goods. O, bantay-bantay mo, ha? O, mga fake online sellers. O, di ba? O, kay Oso ba sa Pasko, no? Alam mo, correct mo? O, labi na mag-order ka, kuhan. O, di ba nag-order kong baboy? Ang niabot, lechon na. O, di ba, baboy na kong i-order? Pag-abot, lechon na. Huwag ko mag-order lechon, baboy na. Gani! Nag-order ko og laki, pag-abot na bayot na, di na Agay! Oh, dahat tanawan. Hello, good morning, Ma'am Manit Apit. Good morning, good morning, Apit. Sir George, Dr. Celeriaga. Good morning on your family. Happy morning, Ma'am Pilis Agosto, Sir Eric Villanueva, Ma'am Norma Villanueva. Happy morning ka natong kanan. O, siyempre, good morning, may buntag. Mami Felicitoy, mga Sitoy's family. Happy morning sa Barangay Kawit. Happy morning. Oh, si Andeng Shashin, ang iyang mga buutan, mga gwapong apo niya. Oh. Siyempre, Best Blood Flores si Algar. Kaya sa Dacon Village Home sa sabi sa Ricoda. Happy morning ka natong tanan. Oh, siyempre, Ate Bitfire and family. Happy morning. Miss Maripi Villafranca, good morning. Ang atong Director sa Public Information and Vision Office. Good morning. Yang assistant si Mr. Wilson Benitez. Wow. Captain Laurente, happy morning. Sergeant Chong, Captain Major, Dr. Biniel Mendoza. Wow. Sir Salon. Captain Kaloy-Loy. Wow, happy morning. Captain Edmundo Laurente, Ivan John Martinez, Ma'am Chiki Cabel. Og service sa itong pinalanggaw, mga buutan nga driver, Jory Balome, Dixon Sebastian, Dondon, si Jula, si Alyan, Punitin ang Benson, si Jobin, happy morning. O, ingat-ingat. O, diba, ingat-ingat sa inyong ingat-ingat sa inyong pagpanaw. Ha, ingat-ingat sa inyo. Ayo kayo mo sa inyong pagpanaw. Kaya diyan ka magtao sa magpanaw. Namo panaw dyan eh. Hindi ko ni mabato na mapali, mato ni mas. Happy morning ka na itong ganyan talado. Siyempre, good morning, Ma'am Julian Gonzalez. Di ba itong head sa Megalyon kami. Ano ni Gakang, Renyal Gagang, yung mga salingan na sa San Jose Gusto. Kay Kusog, kay Marino diya. Di ba? Kasi iPod, di ba? Wow, happy morning. Mo kanta. Oh. Manay ko tata, pero sigurado ba kayo? Kay malipad kay kuron. Kini sa ako, kini kay request kay gimingan na dyan siya ani daw. Sa ako magkano, kapila na mo da. Oh! Handa pastor! Malipad yun ang tagna sa pagsubang sa bulan sa sidlakan aragan yung juwaa. Walay tinik ang lagong sa sugong mahagbong. Dili kini ako jaga jawaa. Ala undok ta na magsuri-suri ta aron magmalipad yun sa gugma. Kay kun unja-unjaon pa mawala na gana. Dito sa may amo may kalag na nag-agulo. Unsang kalag sa amo. Talina
ang kapawbalhina. Tarurot, tarurot ang kabay ni Burot. Ako magtatanong, lawis-wis, kawayan, para kang pikoy, palatay, latayan. Salbahis nga pikoy, nga waray, batasan. Sinhulod ha kwarto, hakang inday, higdaan. Salbahis nga pikoy, kawaray, batasan, hihantuik inday, haiyang higdaan. Salbahis nga pikoy, iyakin sa aran, ngaya iday, iya unungan. Dansoy bayaan, ta ikaw pauli naku sa bayaw. O galing kung ikaw hidlawon, ang payaw imo lang lantawon. Si Pilimon na masul sa kadagatan, nakakuha og isda nga tambasakan. Ligya sa merkadong guba. Pandimala si Imon, ang tabasakan na wala. Dili kini aho, jaga jawa. Hala undok ta na, magsuri-suroy ta, aron magmalipadyon sa gugma. Kay kun unja-unjaon pa, mawala na gana. Kay kun unja-unjaon pa, mawala na gana. Mawala na gana. Mawala na gana. Salamat, Arang. Meron ka 10,000! Ay, mabuhay. Hoy, dola siya gaksa, gugot sa liyaw kayo ang musika yung Ikaw sulit mo na yung gara po ka, ha? Shout out na yung si Chippy Gutierrez, ang the best drummer po dito sa Zamboanga City and sa mga peninsula. Wow! Sa KM6 Combo. Kung ikumpara ang palaya o panyawan, mas fight pa doon ang wife pinaskuhan. Kuyawan, di ba? Yung siya, Hi, hello, good morning, Gilbert Kagaanan. Pa-shout ya, Sir Lando Barcode from DPWH Tennister. Wow, si Gilbert, hello. Sa DPWH, si Eugene, happy morning. Di ba, wow. Si Sosini, di ba, Balag walay pinaskuhan. Balag walay pinaskuhan. Edmond, balag walay pinaskuhan. Basta si Albert lang jud ang akong ganahan. Happy na jud ko rin, di ba? Siyempre, good morning atong mga sugid sa Isabela City at Lamitan City. Labi na sa Barangay Santa Clara, Lamitan, happy morning. Na ako sa Lamitan karong 28, secret. Secret daw lang sa kalapit. Siyempre, hala, di ba, mga Palumpon family, happy morning. Siyempre, happy birthday din ni Anderson Palumpon Gapon. Ako ka-great na. Alam na, Jojo. Alam na late, no? Siyempre, good morning sa Isabela City, Balangay Baluno. Labi na dyan sa PHP Gulayan. Kuya Roel Molihon and your family. Rolon Kidmat at Titing Paisan. Wow, mga Tarusa family, my love. Earl Dominic Tarusa. Happy morning ka natin. Siyempre, good morning, may buntag. May buntag, siyempre.
O, diya sa atong mga pinangga sa butan kayo. ZNG Tailoring by Castro. Check. O, matahin ng mga military uniforms. Nindot kayo po. Lido kayo. Advance Merry Christmas, Sir Paul and Ma'am Cristina Castro. Salamat. May magsigod si Magundong, John Malin, Bibito Bibichino, happy morning lang. Siyempre, wow. Si Jake, si Dencio, si Antinolpa, si Kuya Longer, o si Master Cutter dyan sa ZNZ Tailoring by Castro. Check, corrected by. Siyempre, diyan sa Kanokotan, Yeng Ventura di Kanokotan. Happy morning. Iyang mga anak, iyang mga pamilya diya. Siyempre. Hello, sir. Thank you, sir, lahat for the greetings. We're just here supporting you always. Ay, salamat, Gilbert. Murag kabalo man ka, Gilbert. Ay, di ba? Siyempre, don't worry, Gilbert, sige pong dola og tennis. In my dreams. Hala, katol akong pad. What? Hala, katol akong pad. Baka ano siya, di ba? Baka muhatag si Congressman Kaimer Olasoron. Mayor akong Gcash 0935-907-185. Hello, minga, ingon si Eugene, Manangkel Reponte, mingaw na ko nimo. Ako po, happy lang, ko. Hala, agsi ko si Eugene, nagnanaw sa akong Bisaya. Si Gilbert Eugene, nagnanaw sa akong Lando Barcode. Kutsawan, happy lang. Ay, mabuang ko ba ito? Alam nyo na ba sa mga friends? Siyempre, maayong buntag sa nagbitay nga radyo. Kaya sa Infinity Salon and Barbershop. Ay, dito gapon. Ingon si Angel ba? Ingon si Angel nga. Sir, dali sir, shampoohan ta ka. Di ko salamat. Di ko pa shampoo. Nipis sa tumbok, shampoohan pa. Salamat yung kayo, my friend. Salamat sa offer, ha? Diya sa Infinity Salon and Barbershop, di ba? Diya mo, sulod na diya mga gwapong barbero, no? Si Uncle Modi, ha? Smiling kayo, di ba? Siyempre, di ba? Si Jima, si Teddy, si John, si Uncle Richie, si Dreamboy, wow! Hello, Muhammad Riza Estino. Pa-shoutout daw. Shoutout sa akong mga lagyan. Ayaw mo, ang ba ito, di ba? Salamat yung kayo, ha? Ingat lang, Di mga... Kanta ko tayo ka, manay kong tao. Muhatag ka balo, muhatag din si Kuan, muhatag din si... Kini kay request, kini sa, di ba? Ada, manaw ka ta, Reventadorak, inig ka Pasko, dag ang mapahak. Sige pabuto sa Reventador, bahala lag mga tudlo mapungkol. Reventador, gamay kaayo. Kusog mo buto, busa dako o gasto. Kung wa kay swerte, looy kaayo. Sa ospital mamasko, dunay kwitis, kawayang kanyon, ug dunay what to say. My baby rocket, ug dunay bawang, may dinamita ug may whistle bomb. Reventadorat, dagang mutyabaw muhilag. Na ospital kay sila nasamdan, sa Reventador na buthan. Merry Christmas! Maayo pang what to say. Kay ipasya pabuto sa gawas. Pwede po sa sulod, pabuto.
Magpili lang mo asa ipabuto. Sa gawas o sa sulod. Kamampeng Villafranca, asa na po ipabuto? Sigig dako, sigig palusot, busa dili makurot. Sa alas 12, sa bagong tuig, buto-buto mo grabe mo samot. Ribentador, ribentador, ribentadora, daghang mapungkol mapahak, daghang maangol, daghang masamdan. Sarventador na but, sarventador na but, sarventador na buthan. Way bali, way kasukay, di man patuo. Hala sigig pabuto. Oh, di wow! Hello! Sa sulod ay pabuto ni Kuan. Pabuto na oy para magkaanak-anak na. Hi, Mampeng, ingon si Kuya Edmond Bihon. Hi, Mampeng, I miss you daw, di ba? Kahit naman sila programa every Saturday, no? Sa Puwersa Naval, di ba? Mabasa mo lagi, Puwersa Naval, di ba? Sila si Edmond, Bihan, ang kuhan na daw. Hello, good morning, Mother's Night. Jordan, good morning, good morning. Good morning, Dapat, good morning, Apa, good morning. Wow, good morning. Si Ate Linlen, Viuda de Rosales, happy morning. Si Lizelle, happy morning ka na tanan. Mami Umar, German family, happy morning. Siyempre, good morning, Ma'am Daniel yan. Happy morning ako mga silingan daw. Bitsangay, Tubit Parilya. Kamay Roxanne, at iban man ka Darwin Tumanda. Happy morning ka na tanan. Irma Flor, Isidro, happy morning. Wow. Ivy Puada, happy morning ka. Sa itong mga gwardiya, headed by Principal Tader. Maayong buntag ka na tanan. Naala kay hello Sir Edgar Bokya. Sir Edgar Bokya diyan sa Cotabato City. Diyan sa Cotabato State University. Diba? Salamat po kayo. Ilabi na diyan sa NFA Tennis Club. Sir Lee Maravilla, good morning. Siyempre diyan sa Lonsora Tennis Club, Sir K. Matilano. Happy morning! Siyempre, Sir Bobot Cristobal, Tito George, Sir Tony. Happy morning! Si attorney po, di nagkita mi. Diba? Nagkita. Si Francis Algotali Buktuanon. Wow, happy morning. Ingat-ingat lang. Siyempre, kay Webes Sumibus Kanon. It's Thursday. So we are thirsty. Wow, kayo ta. Karong paladi mo uhahon. Siyempre, nahigiandam si Uncle Ruben nga mga musika Bisaya para daw si Wise Ayan. Sir Lando Bisay, mayang buntag po, sir. Salamat to kay Merry Christmas in advance. Hala, Uncle Ruben, ato nang ilamba, ibunal, ilabyog ang mga musikang Bisaya para tumasoking tigpaminaw. Wow, syagit na ako mga angels. Child by Kudjos, ICN Tantan, Regine. Marino News FM. Season na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Season na. Ay, wow, pagkanindot. Hello, good morning, buenos dias. Dr. Jaime G. Halon. Hello, sir. Kumusta, sir? Diba? Siyempre, mga Halon family na sa Barangay Putik. Buenos dias. How are you po? Mag-Tagalog, mag-Sabacano, mag-English. Hindi na kasabot Bisaya. Joke lang, sir. Wow, social. No, hindi daw niya dama ang Pasko. Hindi daw niya dama ang Pasko. Yun, hinampas ng Christmas tree. What? Mirisi.
Di man ako feel ang Pasko da. Gibunalag Christmas tree da tanawa da Pasko lagi. Oh, napadjuri. Oh, nasa Orlando diri oh. Todo plano sa umabot nga Pasko. Pero di naman sumapit ang Pasko, break na kayo, tagay na yan, pre. Tagay pa, pre. Kudyawan, pre. Diba? Nang kinabuhi, pre, no? Ano sa, oh. Napa daw, tanawa. Ang gani, mau ka mo no, OA kay mo. Diba, tanawa? Ako gani sa akong galingon na lamian gani ko kamo pa ka nga mo tilaw lang mo. Sir Lando, ready sing. Sige, di mo kantahon. Ako pa, kantahon ko niyo. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, pinagpalit ka sa mukhang bayawak. Kakindat-kindat. Ay, bayawak pa din. Oh my God. Nantagi puli, bayawak pa Jod. Kulirit. Nasa kinabuhi, no? Happy morning na Jod. Oh, siyempre. Ani-ana. Itong kapalaran ng adlaw, Webes na Webes. Itong kapalaran. Nang ipapos itong bandima. Then magkabalo Jod mo. Kung unsa kayo ang inyong kaganong adlaw. Swerte ba o di malas? So, Bantay ka, tol. Murag wala naman ni power akong lumayo kay di naman di naman mo si Albert sa balay. Mato ko sa Sikihor ni ka sunod next year pohon kay ako na iparinyo ako mga lumay-lumay ba kay murag wala na ipaagasa ba o. Si Albert din na. Si Albert Lampas ini matugbalay. Bantay. Alay. Hoy, correct o, diba? O, si Aris. Hoy, karo Aris. Medyo mag-focus ka, Aris, ha? Mag-focus ka, Aris. Focus. Katunay ata ay nokos man na ito. You have to focus on discovering your past. Imo mga nangagi, ha? So now is the moment karon. Now is the moment to lay a strong emotional foundation karon. Og siyempre, imo na i-repair a variety of sa imo mga samad, imo mga uwat niya, imo dyan ang ikaw. Para mong hilo ang para mag-move on na ka. Oh. Saan ni kayo sa samad, imo na pong samarag balik. Panlimayo, garap ka. Hindi ka ka-move on, magbalik-balik ka na, di ba, Aris? So, karon. Uy, say mo gumagano, Aris, no? Karong adlaw, today is a lovely day ni mo to express imong romantic and honest feelings to the one you care about. Wow. You'll feel compelled. Labi na to express yourself today since mga sense of affection karon. Sense of affection in the air. Wow. Pero joke lang to kay Pasko biya ron. Sa imong kanagdaman mo kan Aris, no? Ginaw kan Aris, no? Medyo na mga astral karon nag-symbolize na sa dramatic new beginning nimo kanang adlaw. Oh, so kining mapahitabo karon inyo sa imong emotional realm karon, and it's happening in opposition to some of the mga astral, mga Pluto. O, di ba? Dapat imong i-retrograde sa imong career sector karon. So, you may starting a new job or project karong adlaw. Aris. So, when I found some emotional satisfying work experience. Sa imong panglawas nimo karon, makanotice ka nga some recent aches nimo and pains na wala na gayud, Aris. Also, you will feel rejuvenated. O, Ginoo. Kaya nagamit siya nakadaog siya og massage package. O, di ba? Napulo ka botilya nga efficacy and again, after some nice stretching and a light workout lang. So, your health is generally good lang, Jud Aris. Para sa imong financial karon, today is a good day nimo financially since you can finally start
paying off some your old debts karon sa imong mga utang or expenses. Dapat you have to use your favorable time lang para masulba to resolve any financial concern nga maunay nagbother nimo. Bother nimo, not a sister, it's a bother. Since the added stress or stress is not related to your health. Wow, bungga si Ares. Wow, anak makabalo na ito ka good day nimo sa iyong financial ha. Oh. Okay, makadawat na kag 5.2 million Aris. Easy. Oh. Taurus. This is a time to discover your distinctive perspective karon adlaw Taurus. Medyo it is critical for you to enhance sa imong interpersonal communication karon abilities in the coming days. O tungod sa mga astral, sa mga bulan ug sa mga unsa pa na mga Pluto, mga planeta karon hovering over your inquisitive third house of communication. Napo kay mga intellectual process og siyempre immediate vicinity. O di ba? Dini presidente, vicinity. Something you want to acknowledge. Sa imong gugma karon Taurus, no? Imong love life karon, you have been fairly lively and harmonious karon dawa ha after a drought ka. Wow, bungga. So Taurus, if you and your partner have been guilty of inattention karon owing to you and your partner must work harder. O di ba? You have to work harder karon to make up for it. Oh, wow, bongga mga Taurus. Sa imong career naman karon. Hoy, ginawa ko rin dawa o kalay mo ginalam ko rin mga sector per se good aspect karon ha. Not only so pala Taurus, so it may be a start for a major creative endeavor karon. So dapat imong gamiton ang imong use your intuition karon para to generate your ideas. So generate ideas karon. Kay mo na source nimo sa imong new professional accomplishment karon. Og siyempre ang kalambuan, the progress today and in the future. Para sa imong panglawas Taurus, you will be in the best physical and mental shape of your life right now, Taurus. Wow, bungga. So kung nag-participate kag mga athletic events karon or mga vigorous routines karong adlaw, you will almost certainly acquire achievement and honor. Wow, bungga. So you have the sense of vitality. So you have a sense of vitality. After Sangali is vitality. Vitali man ito, kulirit. Para sa imong financial karong Taurus, no? Your long-held wish for a better financial situation is likely to come true karong adlaw. Tinud-anay na dyan na. So this could be in the form of a pay raise, a bonus, or a profit, or a CNA. Oh, wow, bongga. Bongga mga Taurus, good luck. Oh, malagi ni ka ng usay mga natagdag ko, no? Mukalit gamay, magyaw-yaw na yun. Oh, di ba? Nasa, Kanda, dako ba? Nakadaman tayo dako, no? Nagyan-ana ba dako? Mapay gamay, no? Mapay gamay na lang. Okay, maana tag dako. Nakadawa tayo last year, dako kayo. Tapos kalo mo gamay. Kalooy, mga naong, minghoy kayo. May pay, wala na lang. Joke lang gani. Oh my God. Hoy, Gemini, you will feel out of place. Imong i-feel ka nun, you're out of place kanong adlaw, but don't let it bother you. Ayaw i-bother kung out of place ka. Hala, solo sa parador, tago, gara po ka. Di ba na siya, Just remember nga that it's better to stay true to yourself than to try. I-try na mo to fit into initiatives and with folks whose energy simply does not match yours. Correct. Ano sa ayaw na pugsa kung nasa kung out of place ka, ay, kinukulak ka, ay, wala na sabla. At tong SMO, sorry, ay. Correct. Sa imong gugma karon, Gemini, ang mga enerhiya karon may imply that someone you believe that you had a special relationship with or at least a deeper understanding with. Wow, di ba?
may not be who you thought they were, pero if you have a romantic feelings for them, this could be a God send right now, di ba? Oh, wow, bungga, oh, di ba? God send. Pero na wrong send man, wala ka. Sa imong karira o trabaho ni mo karon, Gemini, wonderful day ni mo karon to start planning your next career move karon, Gemini. So mga tao karon, people in the social circle karon, medyo ma-feel irritated today. So make sure nga you have faith na kay mga pagtuo karon, faith in your power, your kili-kili power and the power and the potential karon. Potential. As those who want allow to, para mag-create ng space for miracles. So move forward lang with confidence. Para sa imong panglawas karon, Gemini, you can finally raise your head karon. O siyempre, appreciate sa imong kinabuhi in all of its manifestations karon. So wala dyan, no one enjoys festivities more than you. Ikaw lang dyan. Because they allow you to break out of your regular routine and have some fun and relax social time. Wow, social. Relax social time. So, dili math, English, Filipino, social. Para sa imong financial karon, Gemini, when the numbers begin to float in front of your eyes, kabalo na kayo time to take a break, ha? Kanay mga sino kada incline, you are placed the bet your bet on any square karon. But ikaw wala jud ka, don't make any decision karon when things are so perplexing. Na nag-duty sa campus si Persing. So take a break lang, could be a key to regaining control lang jud, Gemini, di ba? Perplexing, nag-duty sa campus base first. Ay, ginawa ko karoon ako Cancer, diba? Are you feeling exhausted karoon? Cancer? Mao na exhaustion, mao na result of a failure to plan. Mao na siya, ha? So karoon, medyo na yung mga asa karon can provide you with the ideal opportunity karoon. To organize your time is the best way possible to benefit you. Bantay na dyan ka, ha? Sa imong gugma karon, Cancer, if you have any plans for a social outing or date, you have to scale them back significantly, Jud, ha? Kung kaya ang mga asta ni Balog karon is erecting 1 or 2 impediments. Mamatay ka, prevent you from making the big entry you had planned. But ay kadakos imong plano, big plan man jud, Ginoo. But small plan lang, hindi nga kumayot, so in fact, sa kamatuoran lang, it would be preferable if you and your present or imong partner less flashy evening. Wow! And intimate meal together. Wow! Kamo na magkangkaon. Intimate meal together. Di ba, Dili pwede female. Di ba? Okay, meal man yung lalaki. Dili kay pwede lalaki. Di mo yun. Sa imong karyang trabaho mo karon, follow through on something you started lang, John, in a few days ago. So ayaw lang kagwalo sa pananaw, don't lose your sight of any fantastic thought that just sprang into your head lang. So ask questions lang, mag-conduct kag research, o simply follow through on your plans. Para problema sa imong karera o trabaho. Para sa imong panglawas ni mo karon, you frequently keep on emotions hidden. Imong gitagawaan karon. So and few people realize simply unsa to ka importante, how important your network of friends is to you. If feasible lang, so plan a modest party karon of yourself kung alawas. So kung parent ka, make time to your children, cook them with favorite food. Ayaw gamitin og Pepsi kay cook lang daw. And maintain a healthy balance, Cancer. Para sa imong financial karon, Cancer, going from an extreme, ginawa ko, palabig gasto, managkapoy ka, nagastador man.
Oh, bantay to kayo to na ito kay tight budget, maglimit-limit lang. So, avoid lang spending too much kung dili ka ng lanon sa mga purchases, di ba? Oh, purchases, pali ka mabot ng purchases. Gamitin og 3 chiches. Kasi ka na boy, para wala problema. Kung ang imong na kayo begin to believe nga you're staying the middle of the road karon, di magpaligis na lang ka. Kaya naman ka sa middle of the road. Ayaw di ay. So make achieving lang sa financial balance, mao na imong top priority nimo, Cancer. So mao na ang atong first set sa itong kapanagandang adlaw. Si Aries, Taurus, Gemini, Cancer, ang unang set nga mapas mo kay ngano sila ang unang nito Mirisi. Ay mabuang ko, di ba? Ay tinood ni siya, di ba? Tinood ni siya, koreko. Asara ni wala na inoon, gara ko ni. Nadiri. Nakabalo ba ka, Sir Lando? Alam mo ba, Sir Lando? Nakabalo ba mo? Nakabalo ba mo nga sa Biblia wala kahit isang hari ang dumalaw ni Kristo ay isilang. Sa Biblia, di ba? Sa Biblia wala kahit isang hari ang dumalaw nang si Kristo ay isilang. Wala. Ana ba? Wala ba? Napodiri. Alam mo ba, Sir Lando, nga sa Biblia wala kahit isang lingkod ng Diyos ang gumamit ng Christmas tree. What? Oo niya, magbotay ka. Maggamit ka. Easy. Alam mo ba, Sir Lando, nga ang Pasko o kaya ay Christmas ay hindi mababasa sa Biblia? Amot lang, kani magutig basag Biblia. Easy. Alam mo ba, Sir Lando, ang simbang gabi ay hindi mababasa sa Biblia. What? Ambot lang po. Dalawang beses na yan! Ayaw kong sindyanan ninyo. Ikaw itong kabalo. Magrosaryo raman ko dyan mo simba. Ikaw man, magchismis. Hoy! Joke lang! Joke lang! Antay ka, tol. Patawad kining mga bayot, Lord. Hi, Bobby. Hi, Bobby. Hey, Barbie. Aray! Alam ko na ba ito? Kinaga ko na ka na sa Hala, syagit na. Regine. Tay bayot ya. Walay bayot ni tol. Wala, John. Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. So, karong adlaw, makadawa ta kag regalo sa Pasko. Claim it. Diba, men? Ikaw. May regalo ka na ba? Diba? So, ang gusto ko katong Meribon, ha? Meribon. Bisag kuan lang god. Bisag matcha lang god. Matcha niya na ribbon. Meribon na matcha. Very much.
Oy, katong mga batig-batasan, ayun pagkuwag New Year ha, New Year's resolution na, kaya marami yung batasan ka po ninyo. Napadiri. Na Sir Lando, ingon Sir Lando, knock. Ingon po ko, nagchat-chat mi ba? Ingon Sir Lando, knock. Imo ko host there. Paksiw ho. Paksiw na naman. Okay, tuloy ng araw. Wow. Joke yun. Siyempre, ano nga tong second set. Hello. A few moments Sa later. ito ka pala. Hello, Sir Tan, John Tan, Sir RB, Ma'am Rose. RB, akong pinaskuhan, bantay ka RB ha, bantay lang jog ka. Naman kay number na ako, manato akong Gcash. Bantay ka, tol. Bantay ka, sumunod ka. Katulto naman kasi yung balay, bantay jog ka. Di ba? Sir John, Merry Christmas. Di ba? Huro taging kuan, di ba? Huro taging lechon nila ni Sir John. Mga birthday. Di ba? Di ba, Leo? Si Leo! So don't let go. You will let go of the past. Baggage ka ron. Sa imong mga panglaom, sa imong the hopes of creating space for new emotions to dwell. Wow, bongga. New emotions, majud murag na old. Murag regeneration, renewal na or reconnect. Para sa imong gumagano Leo, no? Kanang alay no, today, will I like to experience a precious and unique sense of love karon. Wow, bungga. Kay mo na mag-assess ni mo to entering a new universe and syempre, mag-experience kag new feelings. Wow, bungga. So mo na maghatag to add excitement sa imong kinabuhi karon, Leo. Sa imong career trabaho nimo karon, Leo, no? It is time for you to make beneficial professional changes karong adlaw. So kung alaw mag-transit na are in your career sector lang. So creating an angle with sa na may mga angle dia sa angle sa na may angle lang corner na di ay. So man mag-denote kuno. Muna mag-denote sa period of rapid upheaval karon, insurrection and genuineness. O genuine basta mao na sa ubalo mo di ba? Okay, your genuineness. Okay, sa imong panglawas mo karon mag-alawas mo karon, Leo, no? Oy, katong Leo nga nay high blood pressure o diabetes karon, pagbantay-bantay lang jud mo ha. O pagbantay-bantay lang to katong nay mga diabetes karon, pagbantay ka about your health. So make sure lang stick to your dietary limits and exercise routine para walay problema sa imong panglawas. Sa imong financial karon, Leo, you will witness significant improvement karon sa imong financial house karon. So you have to invest wisely lang in the past. Mao ni nakita nimo fantastic result karon. So boosting your financial situation. Wow, bongga walay problema si Leo. Virgo. Oy, Virgo, even if you have to go through a lot, no, Virgo, no, it doesn't mean nga you're doomed moving forward in life. Medyo kangit-ngit ayaw. So there's a voice within nag-remind na nimo and telling you that the wheel of fortune is turning your favor kanong adlaw. Wow, bongga. Ang ligid padulong nimo karon imong swerte. Pero na flat man, dugay-dugay pa to, gibulkit pa, Virgo. Sa imong gugma Virgo, in the long run, bisag short lan, ato lang ilong, kay 400 meters man siya, getting is the good side of an order relative girl will be beneficial to you. So kung adlaw, Virgo, no? Katong mga married nga Virgo natives can expect some special favors from sa imong partner or spouses. Wow. Katong mga Virgo na sa relasyon, so naay there may be some hurdles. So kung if handled well, so naay mga chance karon to establish bonding and connection like never before. Wow, bongga. Sa imong career trabaho nimo karon, collaboration,
teamwork, maunay themes kanimo karong adlaw Virgo sa imong career, sa imong trabaho diha. So under the harmonizing sa mga enerhiya karong adlaw, so potentially turbulent debates karon will remain balanced. Sama sa akong electric fan, turbulence na turbio na magtingong gusto katang Ruben ni Ron. Karo ka. And your voice will be stronger than usual. Para sa imong panglawas, okay na imong sa imong karera ha. Sa imong panglawas, don't give in. Ayaw kag anto patintal kanong adlaw. Kung gusto kang mag-maintain sa imong excellent health karon Virgo. So don't act on your impulses. Kay mo na magkakos nimo nga magmahay lang jud ka, which can develop into full-blown negative mood cycles. So take care lang jud sa imong physical and mental health karong adlaw. Batay-batay ha. Sa imong financial karon Virgo, imong invest kanon ay makaproduce na og good return today. So na mga unexpected source of wealth karon nga mo na makakuha nimo sa result in a windfall of rich. Wow! Wala problema sa Virgo, ginawa ko. Si Libra, sing order of parcel, way kabayan. Bantay ng ginigaro. Hoy Libra, now is the time to go to work, Libra. So you can't rely exclusively on your natural creativity karon Libra, ha? Spontaneity, imagination, and originality to get by right now. Wow! Para ma-achieve ng imong gusto karon, imong purpose yung ganan mo, you must display practically and simply self-discipline lang. Di ba? Para sa imong gugma karon Libra, no? Na yung mga current aspect na provide mo with all the confidence, you need to confess all your thoughts to someone you greatly appreciate karon Libra. Like the lady a while ago. So you've got it. You better to let them have a first word lang, George. But time is ticking away, and you'll be eager to get things started. Wow. I heard the ticking of the clock. I'm lying here, the room reached that. Diba? I wonder where you are tonight. You on the telephone. Wow, boga. Sa imong character man mo Libra, no? We don't seem to be pulling their weight kanong adlaw, ha? Like man kay irita nimo kanong Libra. So kaya ang uban karon are not displaying the same dedication and passion sa ilang trabaho. So instead of passing judgment them, be patient na jud ka Libra para walay problema. Sa imong panglawas mo kanong Libra, ha? Hoy kanong Libra, no, Ginoo ko mabuang ko bayot pagbantay-bantay sa imong mapagkaon Libra, ha? So ikaw mo yes or no baka sa midyo magkanaot pantanga. Kung challenge ka when making nutritional decision karon, ha? Avoid lang sa mga pagkaon outside kay ma-doubt ang imong problema sa imong stomach. Di ba? Stomach pain. Stomach, di ba? Stomach kanang daga na kayo. It's too much man. Para sa imong pinansa kanon Libra, no? So wala pa daw mosulod ang inyong sweldo. Next week pa daw. No way! So you are unfamiliar territory karon adlaw Libra. So when it comes to challenge ko you're dealing with, so walay walay mga kamatuoran karon nga other than your own morals. So even if money is involved, tell yourself nga you already understand the fundamentals of right and evil. Habantay jud ka. Remember Libra, money is the root of all evil. So, ang binang imong kwarta, Libra, kakoy bahala sa demonyo. Scorpio, karon sa mga, wow, social. How about enjoying your life, then pulling up your sleeves karon, getting to work karon, wow. I hope nga nang-enjoy ka diha sa imong kakuyog da. Sa imong gugma karon Scorpio, it is possible that may mga new avenues karon for self-expression karon.
O nga nag-open kanimo, you're making better use of ones you already have. So, na ay good opportunity karon to expand your horizons and naimat mga new individuals who can introduce you to other cultures and viewpoints. Sa imong karakter ba mo karon, you're in a great shape for competition kung allow trying to beat your personal best karon, Scorpio. So, if really must put your nose to the grindstone karon, you have to attempt to tackle whatever is in front of you in a creative and artistic manner. Bongga. Para sa imong palawas magaron, kung naka yung history karon sa high blood o low blood pressure, so you will see some improvement karong adlaw. So manayos ko sa imong lifestyle modification karon, you've been trying to implement. Wow, bongga, o di ba? O lifestyle mo nag-modify na sa sayang lifestyle. Di na siya mo inom og Red Doors. Jack Daniels na, wow, social modify mo. Mga ba na nag-modify? Modify, grabe may nuna. So consider lang this progress as proof nga you are in correct route na karon. Wow. So sa imong pinasa karon, your public and professional appeal karon, nag-improve karong adlaw is Scorpio. So you're infusing your work or public life with greater inventiveness and enerhiya and charisma. So nakay sense of satisfaction karon or increase in popularity nga maunay mag-benefit nimo financially in turn. Wow, bongga. So mauna ang atong second shot. Sa pagkapranganawan lawa, si Leo, si Virgo, si Libra, Scorpio ay kadang set nga mapas mo. Kaya nga no, sila ang ikaduwang nito o sa maunang kuyawan ganun ka, bayot o. Happy lang Diyo, di ba o? Di ba? Iwasan o, di ba o? Hoy, iwasan, Hoy, katong mga kuha na, padi mo masakitan, no? Iwasan nyo ang mga bagay nga nagpapataba sa inyo. Tulad ng timbangan, salamin, pictures, mana inyong iwasan na ninyo. Aray, nabusog, magkubusog, walay kaon. Oy, di ba ano siya, Sir Lando, my kape is strong. But my utang is very stronger. But my utang is stronger than my... Joke lang, happy lang, Hala ko na ba yun nato ng ilang mga doon? Diba, Regine! 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, maulaw-ulaw pa din siya, oy. Maulaw daw siya kay... Gabalik-balik daw yung suot inig simba. Walam na sa gisuot, taka man ka, oy. Walam na sa sinutan gilantaw sa Ginoo. Sa imo man ang kasing-kasing, do, di ba? Na po dire, bago lang nakadawat og akap. Wow. Walay sudan dayon. Bago lang nakadawat og akap nganong dayok ginamos og layo. Nganong ginamos dayok og lawoy man ang imong sudan nga bago laman kadawat og akap. So wala na ikapalit og sudan kay horot naman sa rebound. Naingon nga bahalag wala sudan basta straight ang buhok. You hurt me a lot. Wait na itong third set sa itong palarang adlaw. Happy lang. Wala man ikaw sa Prince Lechon. Tilawi lang. Night tasty lechon. Malat, spicy og seafoods.
Wow! Idalang ang 093640400314. O syempre, for catering, delivery and functions, idalang ang 0905383995 barcode grill and restaurant. Wow! So, walay boy dito kay girl man ito, grill man din na. Oy, grill. Abuan ko ba yun ito na gano'n? O, di ba? Sekretarios! Hoy, sekretarios, no? Medyo lisod kayo. It's difficult to keep things in order ka ng adlaw, ha? So, may a good transit for unveiling new ways ka doon despite sa mga kamatulang ka doon. It's a bit destabilizing ka doon. So, pagtarong-tarong, sekretarios, kay mabadaan ka o confidential funds kung inaan mo ka na. Alright. Sa ibang gumagano'n sa sekretarios, no? It's pointless to hide your true feelings karon behind a veneer of apathy, o di ba? Apathy, or even silencing, o di ba? Dyan, ding dong, gi. O na yung mga inariya karon, I invite you to post and consider what you actually need to say and how you will say it. So try lang to hide certain aspect lang of the kamaturan of the truth. Wow! Sa imong karir naman ang masagtarios, no? So na yung mga opportunity karon to collaborate on a project that will present itself para nimo. So while it may not appear to be precisely what you're researching from the first, don't dismiss. Ayaw lang kakuha na since it was a far closer kung for what you wanted than you think karon. So take your time lang to consider kini mga tawana para walay problema and their initiative to make your selection some para walay para sa imong karira o trabaho nimo karon sa Sagittarius. Para sa imong panglawas karon, ang imong pasensya kung Sagittarius is essential, ha? So or you may become frustrated karon. So an excellent time to try to discover outlets karon for your feelings such as writing or sketching karon. Kay mo na mag-allow mo to release negativity in a healthy and safe way. Panasa imong pinasal karon. Oy karon ko ayaw jud kag mga sa don't look on the opportunities karon to pounce on when they present themselves sa ayaw jud ha. Kay medyo ba tanawa jud ang imong kwarta money into your bank account, ha. So drop a little. Dapat mag-save. Gipabantayan man sa danimo. Gipabantayan man nimong ATM dai no. So di na mawala kay babantayan man ang ATM. Karon Capricorn. Karang istorya sa mga karon is about to unfold, can be planned to the last detail karon. But what happens next will surprise everyone, including yourself karon. Wow, bunga. Sa imong gugma karon Capricorn, no? In addition sa mga ideas karon na season karon, kanang imong loved one karon, di love 2, 3, 4, 5, loved one lang jud, isa lang jud. Mo na mag-assist nimo in resolving any stressful issues karon being experienced by you today. So mao na magkakuan mo healing of your emotional wounds karon. Wow. So it is possible nga imong family member experiencing certain problems karon o nagkinala sa imong assistance and intervention. So asa man ka nga intervention sa Palacio de los convention man ito. Palacio de Convention Center. Ang kubayot. Sa imong career naman mo karon Capricorn, nagkinala me a need to take up more responsibilities karong adlaw, Capricorn, or to figure out mga novel ways labi na to deal with problems at work. So expect lang to resolve several such issues by the afternoon. So try lang na to be impulsive para walay problema. Sa imong panglawas mo Capricorn, so keep your temper check and control any outbursts as much as possible para to avoid affecting your health and well-being lang. Wow, bongga. Ingat-ingat lang. So consume lang whatever you consume. Mga food and emotional burdens karon. So get some exercise lang and try to follow your routine diligently. Sa imong financial karon Capricorn, there's like to be a lot of struggle karon in terms of financial situation. Murag dili maayo imong financial karon. So it may be necessary to take up a multiple jobs and other such responsibilities karon para to bring your current financial state for a better position. Wow, bungga Capricorn. Aquarius.
Aquarius, it's been a roller coaster karon, right? Of ups and downs sa imong karon, Aquarius, with a little or no respite. It's time to take a break karon. Take a deep breath and regroup. Oh, regroup ng imong wala, joke lang, happy-happy lang. Sa imong gugma karon, sa imong domestic life will bring a lot of joy and good feelings karon dawa, Aquarius. Ang behavior of someone younger than you in the family will be a cause of concern karon. But it is possible that you're overthinking about it. So ang imong romantic aspect of your life I like succeed. So okay lang ang imong romantic life. Wow, bongga. Sa imong career naman karon, so keep an eye on your mga rivals karon, moves and plans, as they may try to block your progress in the corporate ladder karong adlaw. So they may take advantage of you og sa imong pagkugyan karon, your hard work, so as to advance their own progress and lower your image in the process. Pagbantay ayaw Jud. Para sa imong panglawas karon, ang imong health front may suffer a setback due to excessive Ginoo ko og stress karong adlaw. Ayaw inta maluoy. So adhering to strict diet and exercise routine karon will be a key to maintaining optimum health and fighting the negative setbacks of your work and personal life. Sa imong pinansa karon, Aquarius, a payment karon nga imong had previously been pending will be get cleared karong adlaw. So your financial situation is going to be a comfortable state. So wala problema. Okay kayo. Salamat, Bolang Kristal. O, di ba, na kinabuhi, o. Ala, nasukong Bolang Kristal. Joke lang daw. Ingan ang Pisces. O, Pisces, ang mga stars karon decide to grant you the day off from your work para maka-concentrate ka on other elements of your life. Wow, astang stars. Ang stars, murag HR, mag-day off daw ka. Sana all day off, bro. Kuyawan. Minus, sweldo, di ba? Sa imong gugma, it is critical to know how to compromise in your relationship karon, Pisces, ha? Kaya dagang kayong relationship karon fail because one partner refuses to listen to the other or accept the other's wishes. O ha, mano doon naman yung pinag-ano ha? Dapat magsinaptanay, siya. Kung sa problema, inyong pag-istoryahan. So, dili matulog kung na problema, Pisces. Muna ka si Pisces, hubag ang mata, kay tulog na kaglaw, wala matulog, kay wala ka masumba na kaglaw. Sa imong karir naman na magkaroon, so maghimot sa mga lakang karon, make an effort karon not to become overwhelmed by the contradicting information karon that is available you today. So dili jud easy to make heads or tails of anything. But ayun lang ka, don't give up lang. I don't give up lang to Pisces. So take things lang one step at a time and be patient lang jud. Sa imong panglawas karon, responsibility related to your everyday affairs karon, errands, iring, tanan, and other jobs and tasks might sometimes bind you. So focus lang ka to may unresolved issue karon so that maybe move forward. So mental stress is beneficial to some extent lang, but don't try to exceed your boundaries on purpose lang. Para sa imong panglawas. Sa imong pinansa karon, keep an eye on your bank account because your sneak attack could happen. Let's speak on wow. So, di man malicious It won't be malicious but it will cost you money. Don't go out and spend money. Since you may be vulnerable to financial loss karong adlaw, Pisces, kaluoy. So, maaw na, batang-batang na itong kapalaran. Atong kapalaran, di siya tambal. O di siya pwedeng gamitong tambal sa unsaman nga klase ka sakit. Kasi Dr. Perses, insult your symptoms. Get your card, your cash, transactions. Thank you for banking with us. And as a pack, itcha-itcha na taanin ka na mo pala daw. Oy, Sir Lando, kisaday mo apply. Kinsaday mo apply. Nangita siya ninong og ninang kay magpabunyag siya usab kay white lang yang ninong.
Kujawan, oh. Naay na ibgan, wasad na ibog nato. Nasay na ibog nato, wasad na ibog niya. Aw ambot oy, kulirit na happy lang. Okay lang na, happy lang. Hala ka nangaon na sila. Hungit-hungit na sa mga sudan. Hala, sige ako Roberto ng ilamba. Ato ng ibusiwak. Diba na? Hala, siya kita ko mga anak. Siya ibalik ko Diyos. Ay, si Antan. Regine! Marino News FM. Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, wow. Bakal na isamukan dire. Kinidyo si Kuya Ruel Enriquez. Hi, siyempre. Happy birthday ni Ma'am Chiki Kabil. Happy birthday dahil Ma'am Chiki. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Live what you want and want what you live. Oh, okay na, kayo mawala ta oras. Sana sa happy birthday. Oh, correct na sa. Wow, atong hearing karong adlaw. Wow, 917 og 298. Oh, congratulations! Oh, siyempre, kaya magkalimot ha. Top 20 at 12 after sa kong program. Di ba kay Uncle Ruben Pajardo. Bye, Kuya Weng. Oh, siyempre, alaw na heart to heart of Papa John's. Oh, siyempre, si Minaw-taura man naman manid na gulong adlaw. Enjoy lang sa inyong mga party. Asa mo nag-party? Pa, siyempre ha, nga dili tanang party. Malipayon o enjoy. Ilabi ng mga third party. Easy. Ay, salamat sa mga broadcast operation supervisor, Wildlines and Mr. Nato Sohor. Siyempre ang mga station manager, walang kapito, botag, kagihan, matinabangon. Dr. Reynolin Tolio Dahay. Siyempre ang broadcast technician, wala sa Mr. Ruben Cute Pajardo. So, kini manamilit na po ang sabas kanginan, ang tigitik sa kawanangan. Wildlines Silando Bisaya, the one. Diba? Sa akong programa ang katupangan, pwede mo laban ang gitig-gitig pa siya ni Bisaya. Diyan sikat na kusog ng estasyon, ang 106.7 Marino News FM. Very much. As all, mga chip.